U Europskoj uniji jača desnica, tako nam makar govore oni koji su u direktnoj vezi s tamošnjim dešavanjima. Koliko ovo može se odraziti na Bosnu i Hercegovinu? Šta nam poručuje Evropa ovakvim, da kažemo, izborima? Ja mislim da u Bosni i Hercegovini mnogi retrogradne politike, bilo da govorimo o nacionalističkim ili secesionističkim težnjama pa u Republici Srpskoj, ali i drugdje u Bosni i Hercegovini, oni nikada nisu nakon rata 1990, završetka rata 1995. odnosno 1996. godine, nisu nikada u potpunosti sklonjeni sa agende i oni su uvijek tu bili i ukoliko pogledate i narativ i govore gospodina Milorada Dodika, recimo od 2006. pa sve do danas, oni su u manje više isti kao i njegove neke aktivnosti koje su uvijek bile usmjerene ka nekim koracima da se oslabi državni nivo, da se ojača Republika Srpska i u tom smislu situacija u Bosni i Hercegovini po tom pitanju nije mnogo drugačija. Međutim, ono što se u posljednjih par godina zaista promijenilo, jedan od aspekata ste pomenuli, to su izbori u samoj Europskoj uniji gdje na vlast ili blizu vlasti dolaze i desničarske stranke koje ne vide Europsku uniju na način kako je ona viđena od strane vodećih elita, recimo 90-ih godina, i da to onda šalje, rekao bih, loše signale prema onom u Bosni i Hercegovini koji imaju te retrogradne politike, da u stvari međunarodni, odnosno europski kontekst se mijenja i da u stvari je moguće da možda neki od planova i nekih od ideja koje su oni imali i o kojim razgovaraju već nekoliko desetljeća u tom promijenjenom svijetu onda mogu doći do izražaja ili još gore mogu doći do provedbe. U tom smislu rekao bih da i izbori i ove pobjede koje ste spomenuli imaju dvojak utjecaj na Bosnu i Hercegovinu. S jedne strane one slabe politiku proširenja zato što te snage u najvećoj mjeri, ne sve, ali u najvećoj mjeri nisu zainteresovane za dalje proširenje Europske unije, već su zainteresovane za jačanje nacionalnih država u okviru Europske unije i na reformu Europske unije koja će dovesti do njenog slabijeg političkog značaja. A s druge strane, drugi utjecaj je ovaj o kojem sam govorio, to je kao signal retrogradnim snagama u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji, da se u stvari međunarodna situacija mijenja i da možda to onda predstavlja priliku za neke njihove planove i neke njihove ideje. Ne kritikuju nas samo iz Evropske unije, iz Evropske komisije, rade to i domaći međunarodni faktori unutar granica Bosne i Hercegovine, no o njima ćemo odmah nakon jednog kratkog predaha reklame, poštovani gledalci, pa nastavljamo sa razgovorom. Dobrodošli natrag, poštovani gledalci. Gospodine Ćorimagiću, visoki predstavnik Christian Schmidt dostavio generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija izvještaj OHR-a o implementaciji mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini. Opet i ovdje imamo mnogo kritika da se podriva država, njene institucije, da se ne radi mnogo kako bi se to spriječilo. Sad pitanje, ako vidimo gotovo svakodnevne udare na državu, zašto je on sasvim normalno prihvaćen? Mislim da se tu radi o tome da od, rekao bih, 2021. godine u stvari imamo pokušaj međunarodne zajednice da povrati ulogu Ureda visokog predstavnika i samog visokog predstavnika kakva je ona postojala nekada prije 15 ili i više godina i da je sasvim bilo očekivano da će u tom pokušaju da se oživi taj instrument doći do otpora. Znali smo otprilike odakle će taj otpor doći, prije svega iz Republike Srpske, ali iz onih zemalja koje su sjedile u piku, više ne, koji su prijatelji Republike Srpske. Međutim, ono što se desilo od 2021. godine na ovamo u stvari daje jedan miksani rezultat za prije svega novog visokog predstavnika, zato što on dijelom jeste uspio za razliku od svog prethodnika dugi niz godina da ne samo nametne skoro više od 20 odluka, i da većinu od tih odluka vidi onda da budu i provedene u praktičnom smislu. Međutim, u tom procesu on je politički u stvari oslabio ne samo sebe, već i Ured visokog predstavnika kroz odluke koje su u svojoj srži bile pogrešne ili čak su bile pogrešno iskomunicirane na pogrešan način, u pogrešnom trenutku i bez podrške onih
koje su se one ticale i bojim se da će od očekivanja mnogih koji su zagovarali povratak uloge visokog predstavnika, ja nisam jedan od njih, koji su očekivali da će njegovim povratkom on stati, da tako kažemo, u kraj nasrtajima na ono što je postignuto do 2021. godine kada je u pitanju reintegracija Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju izgradnja države Bosne i Hercegovine, da je u stvari svojim djelovanjem i svojim pristupom u stvari oslabio dodatno sam ured i svoje moći, već i da je u stvari napravio jako puno političkih problema u Bosni i Hercegovini i izazova s kojim ćemo se u Bosni i Hercegovini onda suočavati u godinama koje dolaze na različite načine i u ovom trenutku bila bi spekulacija govoriti šta bi se moglo desiti, na koji način, međutim ostavit će posljedice taj pokušaj i način na koji je taj pokušaj izveden. Schmidt tamo navodi također da je u pogledu reformi i evropskih integracijama da smo svjedočili velikom neuspjehu, nazadovanju. Znamo kako smo izvještaj poslali što se tiče plana rasta, nepotpun, sredstva nećemo dobiti, a naši budžeti su takvi da novca uvijek nedostaje. Pa uloga visokog predstavnika kada je u pitanju proces EU integracija zaista nije jasan iz perspektive onoga što smatra trenutni visoki predstavnik Christian Schmidt kao svoju ulogu kada je u pitanju proces EU integracija. I mislim da je on itekako svjestan da kako ovaj proces ide naprijed u smislu kandidatskog statusa, evo sada otvaranja pregovora, možda formalnog otvaranja pregovora, da onda i u međunarodnoj zajednici, ali rekao bih i u parlamentima zemalja članica Europske unije, pa i u javnosti se postavlja sve više i više pitanje i sve više i više će se postavljati kako može taj proces ići naprijed, da u isto vrijeme ne samo da imamo ulogu visokog predstavnika, već i da je ta uloga značajna, odnosno da odražava ono što bi i visoki predstavnik Schmidt želio da radi u zemlji. I u tom smislu bih i čitao neke od njegovih kritika prema procesu EU integracija. Ono gdje bi se ja složio jeste da u ovom trenutku Europska unija još uvijek ne pokazuje svoju snagu u Bosni i Hercegovini, da bez obzira na ovu politiku koja se provodi od 2022. godine nismo još u fazi gdje su političari u Bosni i Hercegovini ti koji trče za Europskom unijom i pitaju a šta još možemo, šta još treba ili koliko treba da uradimo da bi dostigli naredni korak. I mislim da to vidimo i po novom planu za rast, gdje u stvari bilo je jako puno i medijske svađe i polemika između domaćih političara u Bosni i Hercegovini, međutim svodi se na činjenicu da za Europsku komisiju ono što je bilo dogovoreno u reformskoj agendi nije bilo dovoljno i da pored onih 3 dodatnih uslova koje je Europska komisija postavila u stvari u Bosni i Hercegovini, koliko je meni poznato, poslan je i jedan dokument sa dugom listom komentara kada su u pitanju i drugi dijelovi te reformske agende i da se očekuje od Bosne i Hercegovine puno detaljniji i puno konkretniji dogovor kada su u pitanju reforme koje se očekuje i da time u stvari Europska unija pokušava da onda se nametne kao neki akter koji može potaknuti političare u Bosni i Hercegovini da promijene svoje pozicije ili da usklade svoje pozicije sa pozicijama Europske unije. I to je sada onaj igra, rekao bih, ili odmjeravanje snaga koje nama predstoji. Da vidimo ko je tu, ko u stvari ima više snage i ko je tu, ko će izvući na kraju, ne bih rekao pobjedu, već ko će izaći iz toga kao osnažen iz tog procesa. Pretpostavljam da ste ispratili situaciju u kojoj visoki predstavnik ide u Strasbourg povodom presude Kovačevića, opet dok u isto vrijeme poziva na implementaciju i poštivanje ostalih presuda donesenih upravo pred Europskim sudom za ljudska prava. Žalbeni postupak u ovom slučaju trebao bi biti u narednim danima. Zanima me kako vi komentarišete ove dvostruke aršine. Ja bih rekao da je mogućnost visokog predstavnika da utiče na sam ishod te presude ograničen. Nije nikakav, ali ograničen. Mislim da za one koji su zabrinuti time što bi on mogao iznijeti u Strasbourgu, da oni mogu biti ohrabreni samom činjenicom da sud nije smatrao za shodno da sam pozove
visokog predstavnika ili zatraži njegovo mišljenje, što znači da i u samom procesu, rekao bih, na neki način ono gdje bi on mogao doprinijeti da ta presuda kakva je bila u prvom dijelu se promijeni, da u stvari se, rekao bih, iz te perspektive ne smatra dovoljno relevantnim. Mislim da je to jedna politička odluka visokog predstavnika da se aktivira u tom procesu. On je, vidjeli smo i neke dokumente, objasnio svoje povode i svoje razloge. Ono što je meni poznato jeste da veliki broj zemalja članica PIK-a, čiju bi on podršku ne bi trebao tražiti, ali o čijoj podršci u budućnosti će ovisiti, nisu bili saglasni sa jednim takvim pokretom, i da mislim da to onda sve u svemu daje neku naznaku da u stvari ti pokušaji ne idu baš u pravcu sigurnog uspjeha, već da u stvari Europski sud za ljudska prava kroz svoju istoriju i kroz svoj kredibilitet koji ima će u stvari onda pokazati i gdje stoji. Ja naravno niti znam, niti imam neke informacije kako će ta konačna odluka izgledati. Međutim, ono što sam podijelio s vama je više neki pogled sa strane na tu situaciju. I vratimo se opet na put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Šta vi mislite? Hoćemo li znati iskoristiti, utrošiti, pokupiti, prikupiti sredstva koje je Evropska unija namijenila nama? Prvenstveno govorimo o onih 20 miliona, a onda, evo, od jučer prekjučer, ako se ne varam, informacija, popunjava se i aplikacija, to kada govorimo o onom fondu za nesreće, odakle možemo povući određeni dio sredstava. Je li to još jedan dokaz da Evropska unija stoji uz nas i hoćemo li znati ta sredstva, kažemo, i tu šansu iskoristiti obzirom na, evo, posrnule, imali smo neuspjelih pokušaja mnogo u prošlosti? Mislim da su, nažalost, prirodne nesreće koje je Bosna i Hercegovina imala u posljednjih 10 godina jedan primjer odnosa Europske unije i Bosne i Hercegovine kakav bi u stvari trebao biti preliven i na ovaj širi, odnosno kada govorimo o članstvu Europskoj uniji. Šta mislim time? Ako se sjetite, 2014. imali smo u maju velike poplave. Ogromni problem tada bio, jer je tada i Hrvatska i Srbija su bile pogođene istim poplavama. Ogromni problem je bila činjenica da prvo Hrvatska je već bila tada članica Europske unije, ali Srbija je imala pristup tim mehanizmima Europske unije kao zemlja kandidatkinja i Bosna i Hercegovina nije imala taj pristup. I Europska unija, sama Europska komisija, ali i institucije Bosne i Hercegovine morale su proći kroz jako traumatično iskustvo zaista pravljenja tih alternativnih puteva kroz koje je onda Europska unija bila u mogućnosti da pomogne Bosni i Hercegovini. Ona jeste pomogla, doduše dosta i sa jeftinim kreditima, ali i dosta i sa grantovima. I hvala vam. Žao mi je što vas moram ovako nekako u sredini rečenice prekinuti, ali zaista moramo ispoštovati minute. Došli smo do kraja ovog razgovora. Hvala vam prije svega što ste odazvali našem pozivu i na detaljnim analizama večeras. Hvala puno. Hvala i vama, poštovani gledalci. Ostanite i dalje s nama. Sve propuštene sadržaje pronaći ćete i na našem portalu hr.ba. Ugodna večer.